Hurmatlı cemaat, Araplarda bir yaxşı söz var. Undur ila ma qal ve la tandur ila man qal. Kim söylep atkanın qaraba, emneni söylep atkanın qara. Emne nerse aytып atkanды qara. Al kim bolsun, anı qaraba. Neni aytып atadi? Allah subhanahu wa ta'ala'nın Allah Teala adamların yüreklerini jaşoo beriş, adamın yüreklerini tiriltiş üçün çürügen. Tiri yürekte Allah'ını tanıgan yürekte tiri yürek. İstegen tiride Allah ne istebegen ölüktür. Sebep jaralgan menen jaratуучунун ortasında baylanış var. Sebep jaratуучу insandı özünün meyrimi menen hadisi kudusi gelet. Allah subhanahu wa ta'ala men özümdü tanıttırganды jakşı gördüm deydi. Oşo muhabbatımdan men alamды jarattım deydi. Özümdü tanıştırış üçün jarattım deydi. Demek alamdagı her bir nerse Allah Teala'nın vücud bardığına, vahdaniyet, жалгыздыгына dalalat kılar. Ötken sabakta kişine ayağına çıkmaya kaldık hele, bugün oşonun ulandısını kıdırıp koysak da öyle. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Sabır kılgın, elbette Allah Teala жақшы iş kıluşulardan sıylığın, soğuğun tekke getirmeydi degan ayet boyunca sabırdılık sabırdılık degen söz manisinde bir nerse baylaganda aytadi. Karmaganda aytadi. Toktatkanda aytadi. Ошондуктан уруп адатта деле сөз бар, өзүң кармасаң, манисинде сабыр кылсаң, токтосоң сен, өзүң карма. Токтоно албай калган өзүң карма, токтосоң. Özün nafsısın karmagandı, oşunu sabır деп aytadi. Demek жақшы işlerge adam özün nafsısın oşoga bekem karmap turuş керек. Bir жақшы namaz okudasın, çin söylөгөндө kандай gana жақшы iş bolбосун, oşol jerde nafsine karmaşlık bu sabır dolu. Jaman işlerge giripter boludan nafsiti karmaşlık toktatıp turuşluk, bunu da sabırdılık deydi. Бұл жерде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sabırdın ökümün berip atkanın manisi жогоржактагы айтылган аяттардын ökümlerge Peygamberimizge aytıda bekem bol. Misali istikamat, turuktu, tüz, tur dep ayttılar. Namazdı, turguzuşluk, jana başka uşlardın bardığına. Oşonday ele karşılık kıluşlardın karşılığına, jana ızalarına da sabır kıl degen manide çap bu yerde. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a kaçan hakikatka çakıra başlaganda, davat bere başlaganda karşılıklar öte çöң karşılık bolgon. Oşol жерге de alardın tarafından ıza, alardın tarafından kandaydır sizdin tabiatınızga, şanınızga layık kelbegen sözler, işler bolsa sabır kılасыз. Bizden ustazımız aytadilar, sabır bul adamdın tormuzu deydiler. Maşinenin toyga tormuz bolot, xuddi oşunday tormuz deydiler. Eğer de ama maşinede tormuz bolbosa,
катып бараткан машина бурулганда кайка түшөт дейт эле. Торумузду иштебесе, өзүн дагы талкалайт, башкаларды да талкалайт. Кодум ушундай сабыр адамдын торумуз экен. Өзүн дагы талкалоодон токтотуп, башкаларды да талкалагандан токтотуудан сабыр. Андан кийин Аллах субханаху ва таала muhsinin, ihsan kıluvçular, jakşı iş kıluvçulardın soğuklarına Allah saya getiribeyt, tekke getiribeyt dep. Muhsinin degen sözdü karаңыздар. Bu sıfat, muhsinin. Kim muhsin? Jakşı sıfatlı kıluvçularda. Bu jerde Allah Taala'nın amr, hükümlerinin kılgıla degende kılgandar, nahi, tıygan, şudan tıyılgıla dep aytты, andan tıyılganda, tağırak aytkanda dindin istiqamatın mansabına jetişlik, şariattın çeklerinin толук atkarıp andan aşıp ketpешlik, zalimler menen dost bolуу jana zarılçılıksız baylanıştı üzüşlük, namazdı adepler menen eң abzel wagtda okuga beken boluşluk, bardık hükümlerde, din hükümlerinde bekem turuşluk, uşunun atın muhsinin dep koyatır. Bu jerde dagı bir söz var. İhsandın tarifin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü hadisi Cebrail'de aytkan barda. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga bir jolu sahabalar menen otursa, Abu Bakr, Umar Rızvan, bardık sahabalarla var, köpçülük çoğun, ulu sahabalar. Bir malda bir kişi gelip, giyimi appak, çaçı kapkara, çıraylı, jakından geldi desek tanıbayız, uzaktan geldi desek hiçbir cüdögen kakagan, bir çangıgan jeri yok. Taң kalışkanda, Көбүнчө жакындага келген кошуна колоңдорду таныйсың да. Кийими таза болуп келип калат, жуунуп келип калат. Андай эмес дейт. Эгерде бул киши узактан келди деп ойлосоң, анда узактан келген сапардын эч кандай таасири жок дейт. Сапардын таасири кишине чарчайт, кийим кирдейт, азмаз, чач, чаңдайт. Бир маалда Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын тизесине тизе коюп отуруп эле, "Я Мухаммад, ахбирни ан ислам", исламдан кабар бергин деп сурай баштады. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa cevap vere başladı. Güvenlik keltirmekliğin Allah Teala'nın bir degene Peygamberimiz namaz oku, oroza, zekat, açılık jana başka. Bardığı suraytdağı andan keyin to'g'ri aytasin dep koyup. Sahabalar dagı taң kaldı. Öz adam bilbegen nerseni surap andan keyin жооп алгандан кийин кайра to'g'ri aytasin dешlik bulmanysın ya. Demek жообун burada biledi eken degen gep çıkıp koyup. Andan keyin iman jönündө surayt. Peygamberimiz da aytат, iman деген Allah'a iman keltirişliği, жалгыздыгына, периштелери, китептери, пайгамбарлары акырына чейин. Дагы тастыктап коюп to'g'ri aytasin деп koyup. Dagı bir taң kaldı. Üçüncü sorusu ihsan. Ahbirni anil ihsan. İhsan tuğralı aytıp berçi bana, kabar berçi. İhsan degen emne dep sorup bergende, Peygamberimiz oşunda жооп bergen ele anta abudallah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Sen Allah Taala'nı görüp turganday, göre albaysın bu dünyada, insanın gözü göre albayt Allah Taala'nı. Bu dünyada göre albayt, beyişte biroq göröt. Bu dünyadagi bul bugün jok bolat, ertege jok bola turgan uturumduk göz menen tübölüktü Allah'ını kantip göröt insan. Kıyamat günü beyişte Allah subhanahu wa ta'ala insana tübölüktü göz berip, tübölüktü göz menen tübölüktü zat Allah Taala'nı göre alat. Oturumduk göz menen tübölüktü zat göre alat. Oşonda aytып atpay, Allah Taala'nı görüp turganda ibadat kılmaklığın, egerde bunday kıla albasaң bolbodu degende Allah meni görüp turat degende ibadat kıl. Demek namazda olsun, orozada olsun, acılıkta olsun, Kur'an oku, zikirde, duada olsun, bizde uşunday bir sezim boş gereken Allah meni görüp turat dep, uşul sezim üzülbösün, ibadat bütköngө çeyin. Bu uşul ihsandın tömönkü darajası uşul. İhsan degen uşunday dedi da. Muzagara hadis, ibadatta ihsan degen söz
Allah Taalаны көрүп тургандай ибадат кылуу болбосо, Allah мени көрүп турат дегендей. Telefonunuzlarda oturup alsanız. İbadatta көңүл бурайм. İbadatta түшүндүгү, ibadatta Allah Taala meni көрүп турат дегенде ибадат. İbadat деп эми бул мафхуму чоң, бирок имам Газали рахматуллахи алейх адамдын эсине тутуу жеңил болуш үчүн жакшы жеңил айтып койгон ибадат деп 10 нерсенин аты деген да. Namaz, bu kaza namaz, ada namaz, nafil, sünnet, vacib, farz. Ondan keyin orozo, bunun dağı vacib var, nazar, nafil jana başkası, farzı, zeket, üçür sadakalar, acılık, umra. Ondan keyin Allah Taala'nın zikri, bul dağı ibadat, dua kılışlık ibadat, Kur'an okuşluk ibadat, жакшылыкка чакырып жамантан кайтарышлык ибадат, ар бир нерсени сүннөт менен аткаруу ибадат, адал ырыскыны издешлик дагы ибадат дейт. Демек бул ибадатта Allah мени көрүп бул ихсандын мааниси ушул. Бирок муамала, мамиледе ихсандын мааниси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келтирген хадисте Муснад Ахмадта келет. Өзүңө жакшы көргөн нерсени башкаларга жакшы көрүү, ушул ихсан. Мына жердеги фасбир инналлаха ла юди'у ажрал мухсинин, сабыр кылган ey Muhammad, албетте Allah subhanahu wa ta'ala ihsan кылуучулардын, ihsan сыпатка ээ адамдардын соолукторун текке кетирбейт деген мааниси бул муамалада ушундай. Sıfatul ihsan musulmanlarda пайда болсо, ошодон кийин Allah subhanahu wa ta'ala'nын маият, Allah Taala'nын бирге болуштугу, жардамда, колдоодо, коргоодо, сактоодо бирге болуштугу ошондо болот. Себеп дегенде Кур'ан-ы Каримде башка бир жерде аятта айтат: "Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаха лама'ал мухсинин." Allah subhanahu wa ta'ala muhsinler менен бирге, өзүнүн күчү менен, колдоосу менен, сактоосу менен бирге, кимдер менен мухсин, качан мусулмандарда мухсин, ихсан сыфаты пайда болсо, Allah subhanahu wa ta'ala'нын тарабынан биринчи белек ушул, Allah Taala өз бирге болуп калат экен. Бул жерде тургандар ушуга келет. Бул жерде бир эске ала турган дагы бир нерсе. Ulema-i salaf, murunku ötken çoğun alımlarımız, bu ulamalar biri-birine kat жазганда, же осият айтканда, көбүнчө ушул 3 осиятка, ушундай токтоп 3 осиятты эске алчу экен. وكان أهل الخبر يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث كلمات. Gebirler kat жазганда ушундай деп жазчу экен да. Man birincisi man amila li ahiratihi kafahullahu amra dunyahu. Kim ahiret üçün amal kılsa Allah anın dünya işlerine жетиштүү болот деген. Birincisi şu. Qaysı adam ahiret üçün alek bolsa Allah Taala anın dünya işlerin özünden özü bütüre beret. Jana Allah Taala anı öz жоопкерчилигине алып барат аны. İşinchi. Demek ahiret bizdin жүрөгүбүздүн кыбласы, жүрөгүбүздүн багыты качан ahiret боло турган болсо, Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyadagi ahiret оңолуп аткандан кийин түбөлүктү, утурундукту, чиркейдин канатына барабар болбогон дүйнөнү Allah жөнөн оңдоп берет дейт да. Аллага проблема жок ошо. Башка бир хадисте келет. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخر. من جعل الهموم هما واحدا هم آخر كفاه الله هم أمور الدنيا أم هموم الدنيا. Kim bardık gamın bir gam kılsa ahiretin gamı. Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyanın gamını özü bitirip koyar.
Ekинchisi, وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللّٰهُ عَلَانِيَتَهُ. Kim içki dünyasını ondasa Allah Teala sırtkı dünyasını onda koyat deydi. İçingdi tazalasan Allah Teala sırtыңды tazalap koyat. İçingdi qoz kılsan Allah sırtыңды qoz kılıp koyat. İçingdi nurlasan Allah sırtыңды nurlap koyat. Demek içki dünyanın tazalaştığı Allah Subhanahu wa Ta'ala sırtkı dünyanın onda. Şimdi жазıp koşuyor bir-birine alındarçı. Kimdikem özünün içki avalın durustasa, жүрөгүнүн багытын бардыгынан үзүп Аллага карай бурса, Allah Subhanahu wa Ta'ala анын тышкы авалын өзү оңдойт. Эми ички авалыңда тышкы авал дүйнөдөгү жашооңду Allah Ta'ala өзү оңдойт дейт. Her bir adam жашоом жакшы болсун эле дейт. Эч бир адам жашоом бузулсун деп эч качан андай ой деле болбойт. Бирок о жашоону оңдошлук Алланын тарабынан келет. Бул жердеги айткан кеп ички дүйнөнүн абалын оңдоо, сырткы дүйнөнүн абалын Алла Таала оңдойт дейт. Үчүнчүсү, Man aslaha fima baynahu wa baynallah, aslaha Allahu baynahu wa baynan nas. Kim özü menen Allah'ın ortasındaki mamileni durustasa, Allah Taala al insan menen adamların ortasında mamileni durustaydı. Mesele öteli o jеңил eкен. Biz bugün adamlar biri-biri menen gelişe albay, biri-biri menen bir top işlerdi. Jo, meseleni jogorjak menen onday berбес связьды. Allah Taala insanın ortasında связьды özü onday degende bu байланышты. Demek Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kolunda insanın bardığın jaratkanda koşol, bardık жүрөктөр Allah Ta'ala'nın kolunda. Allah menen mamile oң olsa, bende menen mamilenin oңoluşluğu Allah жоопкерчилигин alып атат da. Allah Ta'ala jönөнө bunu oңдоп берет деген сөз. Andan keyinki hayatta dağı ulu bakiyetin degen söz öttüler. Ulu bakiyetin dep akıl eğileri dep aytkan elek, bunun tafsirinde aytıptır. Bakiye degen söz Bakiya eğileri. Bakiya degen söz bir nesenin kaldığını aytar. Şu arabıma bakiya şey, Allah Arap aytıp alıp beni işlese yok deydi. İşlese kalgan yok deydi. Bakiya deyip kalgan nerseni aytar. Bakiyatinde şu kaldık. Demek kaysı nersenin bağlı olsa insan özüne kaltırıp koyutkende anı berbey başka nerseni bere verir. Bayağı en bir bağlı nerseni, en jakkan nerseni özüne kaltırıp koyuyor. Akıl. Uşun demek, uşu sözden çıkıp gelet, ulu bakiyetin demek akıl eğileri degen söz. Akıl eğileriydi. Bu tafsirinde şunday dep beripti. Andan keyinki hayatta senin Rabbin şaharlardı, kıştaktardı, zulumluktun sebebinen jok kılbayt degen boyunca. Kaçan oşol şaharda yaşayan adamlardı jakşılıkka, mındayça ayтканда, jakşılıkka oңорото adamlar bolsa dep ötkөндө, geçe ötkөн sabakta ayttık ele. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın tarabынан özü zulumduk boluşu mümkün emes. Allah zalim emesden turganda. Vallahu muzallamul ibad. Allah Ta'ala bendelerine zalim emes. Biz akida boyunca İmam Tahavi rahimahullah'ın yazmasında kitabında ayttılar. Allah Subhanahu wa Ta'ala beyişliklerdi, beyişke girgizet özünün mehrimi menen. Dozoktuklarda dozokko özünün adilettülüğü menen girgizet, zulumduğu menen emes. Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim emes. Kur'an'da aytıp koyan, "Vasi'at rahmati kulle şey." Men mehrimim bardık nerseni özüne kamtı algan. Allah'ın rahmatı bardığın kamtı algan.
Hadisi kuduside gelet, Allah Taala aytat: "Ya ibadi, ey bendelerim, inni harramtu zulma ala nafsi." Men zulümdükte özümü aram kıldım. Ve cealtu baynakum muharraman fala tazalamu. Jana sizlerin ortağırda dağı zulümdük, bir-biringерге zulümdük kılууну aram kıldım. Oşonduktan bir-biringерге zulümdük kılbagыla. Bir-biringерге zulümdük kılbagыla dep Allah Taala bendelerine kayrılgan hadisi kudusidagi sözü var. Endi muna jerdagi zulümdük Allah Taala'dan mümkün emas. Allah zalim emas. Akıl. Allah adil. Allah Subhanahu wa Taala adil, adiletli. Adiletli Allah Subhanahu wa Taala. Adiletliligi menen bir adam oşon üчүн beyişke girse Allah'ın mehrimi menen girer. Dozakka barsa Allah'ın adiletliligi menen. Allah Taalaga zulümdü kılıp turup dozakka taşlap, azapka taşlap koyboyt. Кейбир алымдар бул аятта zulümдүн маанisi şirk деп айткан. Şirk. Al endi muslihun maanisi müşrik, kafir bolsa dagы mamilede, adep ahlakta жақшы мамиле кылган, жақшы адеп ахлактагы адамдар деп айткан. Башка адамдарга зыян, ыза жеткирбеген, жалган сүйлөбөгөн, алдабагандарды айткан дейт. Демек, маанисинде мындай болуп калып атат да, өзү кафир, мушрик болсо дагы, макулбу? Өзү кафир, мушрик болсо дагы, эгерде мамиледе алдабаса, жалган сүйлөбөсө, азыркындай бирөөгө ыза жеткирип, жамандык жеткирбесе, жакшы адеп ахлак менен мамиле кылса, Алла Таала ошол коомду жок кылбайт дейт да, кафир болсо да, мушрик болсо да. Zulümdük demek şirktin sebebinin de жок кылбайт, bu dünyada жашайт. Жакшы жашайт, Алла Таала аларды оолап кылып, талкалап жок кылбайт экен да. Ayattın manisi şunday bolуп калат. Dünyadagi azap qaysi bir qoomго kelсе, anın müşrik je kafir bolgonu sebebinен emes, качан алардын амалдары, адеп ахлактары durus bolsa, egerde amal, adep ahlak buzulsa, jeri бүтүндө бузукулук таркай турган болсо, мурунку коомдорго да келген азаптар жаман амалдардын себебинен келген. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Nuh Aleyhisselam'a kanday ıza jetkirip jaman amaldарды kılgan. Şuayb peygamberinin kavmi taraza tartuda kanday degen buzukluktardı kılgan. Aldamay, tiyak buyak ölçöydü, tartuda. Lut Aleyhisselam'ın kavmi en jaman işlerge çeyin bargan. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın kavmi peygamberlarga zulümdü kılıp öldürgünge çeyin kol götürüşkön. Kur'an-ı Kerim'de dünyada alarga azap kelişliginin sebebi amallarının bozuluşluğu bolgon negizi küfür menен şirkin sebebinен dünyaga azap kelgen emes. Albatta alarga tübölüktü dozokta azap var. Küfür menен şirkке tübölüktü dozokta azap var. Oşonduktan кейбир alımlarımız aytat, mamleket, biйлик küfür şirk menен жүрө алат, бирок zulümdük menен, insapsızlık menен жүрө албайт деген. Бұл жерде қалаңыз, бір ой жүргізе тұрған нәрседе күфір бар, ширк бар, бирок бири-бирин алдабайт, бири-биринен нерселерди урдабайт, бири-биринен урушуп, бири-бирин тепкилеп, бири-бирин сатып, бири-бирин каматып, бири-бирине жала жаап, бири-бирине жалган күбөгө өтүп, makul mu? Biri-birinin sayını, uşunda jaman işlerine barbaydı. Bu küfür, müşrik var. Uşunun seviyini Allah Subhanahu wa Ta'ala tek koyuyordu kendine. Üçün. Küfür men şirkte tübölüktü, dozokla azabı var. Alcayda azap çok beğenecek yok. Bu dünyada küfür şirk menenle gelgen emesinden azaplar. Belki oşoğu jaman amalları koşulgan, amalları buzulgan. Oşondan Allah Ta'ala'nın azapları gelgen. Кейбір алымдарын айтасың қарабайсыз ғой. Мамлекет, бийлик
Uşulardын bari da kufur menen, şirk menen жүрүшü mümkün eken. Bирок zulumдук менен жүрүшү мүмкүн эмес.